Ay, ada tingarod. Para kada kiti awan basol na. Titaden na awan nagbasulak, kainaramid kumet amin a pagragsakan. Ngemanyat insubad mo, sinagtamlaeng to'y puso, di mo inilala, napudno nga ayat ko. Karim kaniya, ingka tinalikudan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangin-langin ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Titaden na awan nagbasulak, kainaramid kumet amin a pagragsakan. Ngemanyat insubad mo, sinagtamlaeng to'y puso, di mo inilala, napudno nga ayat ko. Karim kaniya, ingka tinalikudan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangin-langin ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Titaden na awan nagbasula, taim paay ko amin akabaelas. Titaden na awan nagbasula, sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat, ng keltay kadagiti arapaap. Okay, nembag ngarod nga aldaw tayo amin apo. Kita-kita dado mga online. Ikamantigon daway nga baliksan mo dagi tayo anak aganda. Gerald Magno, hello amin na Karuba, especially amin na taga Ramon, Isabela. Wow. Antinelli Mariano, hello ading GM and Karuba. Nanawet. Kunamin, Ano dahil kan? Ako mangi babaing ka. Kunamin ni Ate Abigail Nunez. Hi FDD, tiro manan. Hehehe. Pa-shout out dito sa Gibang Gamu, Isabela. Oh, kita amat. Have a blessed Sunday ayo amin. Dita Karuba from Leonida, Nolas Cotabilas. Watching from Singapore. Kuna na kayang pa. Ayan, dagi tayo hangko apo kami makita nga messages yo kat mabalin yung ulitin ta nagpartak nga gumato nga men. Ngarod itultuloy mo ti agdrama balong kahit kumadati dati sa eddak nga panagkantahan ko. Eko. Titaden na awan nagbasulak, kainaramid kumet amin a pagragsakan. Ngemanyat insubad mo, sinagtamlaeng to'y puso, di mo inilala, napudno nga ayat ko. Karim kaniya, ingka tinalikudan, martir a puso na ikalang.
ti ser-serbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anak kabasulaken ka. Dita den na, awan nagbasula. Daing paay ko amin, akabaelag. Dita den na, awan nagbasula. Sikat ng perdi, ng waswas ken ni ayat, ng keltay kadagiti arapaak. Dita den na, awan nagbasula. 1, 2, 3, 4. Kita man lang nga talaga mo nga. Sabali nga talaga direct na dati radyo, di ba? Usually we are doing it Facebook live na ta DJ Studio, DJ Balaying kaslamasan haragragsak ta. Ultimo apo di kita ka DJ Sulusuli itilublugung kat makangag kadata kita adita barrio, kita igin inana, kita pastor ti itik. Ayan, so anyaman abutin kay pubrani ta isar demyo. Ayan, makipinagbalse kayo kada kami apo. Kanada kita dato mga greetings ita balong. Ay, huwag kayam. Ajay, winner tayo iti last week apo iti load from Ambatali Isabela. Ay, Ambatali Ramon Isabela. Tawagan na kayo dito confirm. Kasugat di kamat apong sumungsungbat. So, damdama lang apo. Padasin na kaman nga kontakan. Isupay na 200 peso load nga agpaay kayong kaading. Ang arod ba? Balong John Mark. Dagiti dito mga pangablaaw. Siya akong mga blackout. Sige, agtungtong kaya takin ni Kuya Melvin. Good afternoon, of course, to Mama Glenda Lou Romero Galong at Itaruar Itata and Busy. anong May nga kausap sa cellphone. naudi mo't isuna noon sinapsapan ako mati naramanan ta kumama datay tinola. Ay, diba? what? Kaso kita amuat. Itun maminsan amunan ton. Kan amut-amut nga ta gumagatang. Ayan. Just kidding, Ma'am Glenda. Anyway, thank you very much para isuportam kada kami. Ayan talaga amat apo. Hanggang kumamumuma. Madami nag-text dito, text line. No? Anak ko na. Hello mga lodi na pet malong FDD. No, da kanta nga agsipot-sipot at da kumamat kanta nga agsupot-supot. Diyos ko, naggatal ti kasta. Napadpadasa dito, agsupot-supot ka. Siyempre, nalamiis nga minti panawanan. At ti sense of humor na data nga nag-text. Sino da ita? Tapay tuloy na. Ito tuloy mo. Mabalin da ita kanta no mapanta ti burnitan. Sa balit ti kaya nasawon. Ay, agsilupin-silupin Wenno ka. adda supot-supot wenno atay haan. Pay anak ka. Ay, anpay nga nako. Ay, kuna naman, haan manlangan, kuna naman. Agsupot-supot ka ko na pinigay. Okay, live mo dito, mabalik mo na tabalik sa balong. Tapos sa dapay di ko na nanay, dapay ko matikanta nga kaukawilan ka kuna naman. Ay, aside from the pawilang ka, dapat ikaw-kawilan ka. Kaukawilan ka. Ading ko, kawilan ka. Daksangga sa takinay kaya mo. Anang atati ko na di Jayan. Ay, nag-text ng Gina. Hello. Allah, itong 21 pa yung tira up. Kung ano sa bali mo, nagbagay na. Good afternoon. Raap mo. Na pinagtatalon tatagami nga talaga. Yes, kahit itataa po ti Aldao, ti paraap ko di jay inanama Alicia Isabela. Ayan, adita tinga ti taltalon na kita tao, iso nga amok nga handa nga makangag tata. Ay, ano nga ida radyo da? Social man na kita. Kung ano nagpaspasol lang titik. Sa bagay, adam mo dagi jay agrarap nga naka-cellphone, naka-headphone. So, imbes nga agbabagay da, apo nakasaksak lata mo ti FM radio di jay lapayag da. Ngarod, anapay ti pangablao dito. Good afternoon po. Request ko naman po na kantahin nyo yung song na Gold Digger. Thanks po. Paspon, bisa natin lipas ko. Sige lang makasungba dito balong. Kung garod, madimi pa na padas apo. Request daw po ni Auntie Annabelle sipot-sipot ka no. Sa bali mga text na from 410. Auntie Annabelle? Yeah. Annabelle, I don't know the surname. Baka ni Ajang mo dyan nag-tax. Wala naman. 410.
Ganyan ba siya mag-text? Hindi naman, di ba? Check mo nga. Ayan, nagkita-kitang ta. Yo. I-check taman nga lang. Check mo. Hindi na mo impagano sino. Check mo detoy. O madya kanta. Apa nila dangat at nga kang kantang among tata. Sabay ka Bilibag dyan. sa kanya. Pamuli namin nga Ilocano nagmadi. Tingko na. Nagmadi ti Diba, sinasa. Melvin? Check mo detoy. Gana na dirog-rogay na. Ay, so! Okay, from my beloved daughter, magam yan nag-text. Hindi pala text line nag-text na. Social. Mabali mo nag-text kanya ti diretsa. Well, And anati request ni ading ko Annabel. Sipot-sipot. Sipot nga rod. Para kayong ka Annabel, kat sabi ko mata, amok nga dita kaabay ti Christmas tree, bagkatom ta Christmas tree, sa mo isalat at apay nga ta, ti babaino kas asawa na. Nakasamsam it panagayat ken pamateg na. Kanayon nagrasakrik na ken rupa na. Di na pay kayat, bayada you ken lakay na. No naglabas mo na atawen pa nagdenada. Kay babae kasla isuntay mauma. Aglalo no makasara ken iti ka-text na. Kanayon ti udong nakareban pa'y ti buok na. Agsipot-sipot ka, no aglalaki ka. Nilakay mo, palpaliiwen na ka. Agsipot-sipot ka, ading narungwar ka. Nilakay mo, baka suruten nakaatapay padang na amangan no dim to amot pagtartarayam no masukon na ka narigat ken ading baka takukam ket piwaken na. And we have 154 viewers at the Facebook Live. Ayan, please do like and share our videos. Thank you very much, Karuba. Ate lang. Ano, pwede kayo mong ipagak? Kaya mo tuladan tani kwa. Sino dyan nakita dyan ni Mary Jane Benito Calata. Ayan, ay di pa nag-pronounce. Kaya. Shakta Glade. Tulada Kishonan. Mary Jane Benito Calata. Sige, Nutila kay naket mamartik adapay angot na. Din makabiste tagmal malamacay kuman na. Oo, ay kamot. Agsapulen lalaki aga. Apay na baba? Siyempre, pang babae. May kadwa alangit itikun kunana sikan. Di na may disu si pa password your cellphone na. Kenjay Facebook, sabali pa itinagan na. Di na pa'y piman mapagserbyan nila kay na. Sosyal ka no isuna, baka mapirdi tay manicure na. Agsipot-sipot ka, no aglalaki ka. Nilakay mo, palpaliiwen na ka. Agsipot-sipot ka, ading nurumwar ka. Nilakay mo, baka suruten nakaadapay wasay na. Amangan no din to amot pagtartarayam no masukon na ka narigaten ading baka takukam ket piwaken na. Agsipot-sipot ka, no aglalaki ka. Nilakay mo, palpaliiwen na ka. Agsipot-sipot ka, ading nurumwar ka. Nilakay mo, baka suruten nakaadapay paltok na. Amangan no din to amot pagtartarayam no masukon na ka narigaten ading baka takukam ket piwaken na. Amangan no din to amot pagtartarayam no masukon na ka narigaten ading baka takukam ket piwaken na.
And of course, na yung pagbangal daw apo, kini Kabsat Sharon pa at iti Ride Agri. Ayan, thank you very much. Iti panagayat mo, iti 4 decade duo. And syempre, hanmi nga maliplipatan, iti John Maris Construction nga bagi matunan ni Kabsat Jennifer Rose S. Okamoto. Ayan, numapang kayo apo iti Manila, dumagas ka dyan Sati Gasoline Station. Ayan, and of course, Jay Lamot Ifugao. Handang hami nga sponsor apo isudang gayami nga na singal nga kakapsat. Ayan, akit dito mo pangablao balong itamot internet. Ayan, natambakan ka nagadutan. Nakatadaw. Mark John Navarro Manangan. Hello Karuba, watching from Kabatuan. Hehe, idol na idol ko kayo nay napukawan. Hello sir, na bangal daw yo up. Nya. Pakibasa man apo. Kuna naman ni Kelly Torreleza. Watching from Cyprus, advance Merry Christmas FDD family. Wow. Zenada Girao. Hi po, I'm watching from Taiwan. Wow. Hello mga idol, watching from Hong Kong, from Helen Grace Minor Alipio. Mary Pahela Lorica, ng Bangaldo sir, watching from Singapore. Hello Karuba, watching from Kuwait. Sinaktan mo ako. Ano naman tinagan na? Kuwait. Hello Karuba, Manang June. Aring JM, watching you now. God bless from Sachin Alfonso Saxena. Makapalagip takan tayo Karuba, relate para sa akin, martir nga po. So, ay, dito din ng tatay. Kita mo kata. Ado pati simang patan nga messages. Anyway, kati hami nga mabasa apo ulit mi, sorry apo, permitikin ado ti mensahes. Ayan. Garod. Partak ang orti bumasa. Hello, watching from Brunei. Musta po mga Abad family sa Kabatuan ni Sevilla from Daba R. Jean. Emma Kanoy, watching from Kuwait. Nakakainlove naman yung boses. Galing talaga. Wow, thank you so much. Zivena tuloy. Divina. Real Yorta. Ay bagadala ang watching from Maryland, USA. Mapukawan. Maryland, USA. Enebe. Nang ene. Watching from Maryland, USA. From Divina Real Yorta. Okay. Sino pa? Ada nag-text. Anak ko na. Ayan. Kuyang pagrit ka no, Luisito Sausa nga loto, dinardaraan ni Victor Sausa nga, gururay makan ken ni Luela. Sausa min sausa. Nga pretty much pa-request jay kanta nga tumeng. Dingdingag da jay ang batali. Thank you very much. Okay, coming from tumeng or isam-isam nga kanta. Hehehe. Kuna na ni ading ko. Aji tumeng kantaem. Nagtangke na tumeng. Okay. As part of our first album out Isabela yung head artist dito. Tumeng hangko pa nga kabisado. Kita anta. Nuwag ka mali ay ka anang nga road. Team text line nagbasak bit. First time ko nga kansyonan. Anak ko na ta text line. Manong June, John Mark, good PM po. Pakagreet man ang mga taga Don Francisco Sagana. Conrad, Gani, Romnick, June, Adonis, nagpapabati, John, Patrick, Munoz. Salamat po katagal niyong nawala. What's piwakan? Sa balik ka di, jay dapuigan. Kula naman. Piwakan, kabsat ka tatay, igamam dagi jay nung iwat ko iji left corner iti lips saka iji left right corner na igamam magpadpada sa mo piwakan ayan put into force nga kunada nga pag sinaam da jay ay ka din nasagi da jay mapiwak. Anyway din nag-request apo ti tumang padasim mi apo nga kansyonan may sa apo nga cut iji album mi dita Isabela one kata kadagiti ka nagumatang apo please feel free to key in ije apo www.itunes.com when i-stream nyo di spotify.com. Woohoo! Gana sa'yo! Tiro! Ay nagtangkan atumeng tunggal ada babae adunteng kun di ta digdigang damdam malang inakidan ka eda ay nagtangkan atumeng tauray no text makipin at naganen pasaak lang itilawad kayat nan makipalaw sa kamangan tibalaw kastat umurak kakabsat uray itanta adan asawag single na pa'y kunanak jakman amuno apaya pachandak na duma-duma iti biktiman palasang ken balo patulak ang dimtang didigrata at na anak no jak ibalay patayenda
ay nagrigat ngayong tikas tiya babaero. Aha, 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 maibos ti piksam, maibos ti kwartam, pati kababainam. Ay awanan dagiti sa likwat, nagbibingayan dam. Awan pa yan pagdaengag, mga klung kaniya. Apo para kadagiti babaero dati nga sonata. Sabi ko matamaan ni Hirisyo nga narigat. Iti adop pamilyana, adopakpakanan nga kunada. Of course, written by yours truly, and it's now out in the market. Please buy yours. Hangad agad adit tayo igigit mo. May sa Domingo lang, pagkapagkatan. Ay nagtangkan at tumeng, tanagadot inakapakpakanen, sustentua dawat da, nujak itet agyanak na tiselda. Ay nagtangkan at tumeng, gimtantaniak met nga agpekelen, tep-tep pa ekti papa, wikrik-rigat na taraki na hilig ti babae. Ay nagrigat ngayong tikas ti babaero. Aha, 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 maibos ti piksam, maibos ti kwartam, pati kababainam. Ay awanan dagiti sa likwat, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaengag, ang mga klung kaniya. Ay nagrigat ngayong tikas ti babaero. Aha, 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 maibos ti pisam, maibos ti kwartam, pati kababainam. Ay awanan dagiti sa likwat, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaengag, ang mga klun kaniya. Ay nagrigat ngayang tikas tiya babaero. Aha, 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 maibos ti piksam, maibos ti kwartam, pati kababainam. Ay awanan dagiti sa likwat, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaengag, ang mga klun kaniya. Okay, that's two mga kunada apong para Ti Jubileta. When of course to my wife ng taksang gasat hanggang ipay kanyami dahil linapag na. When tayo lyrics na. Yan. Kaya na lang. Aha, may isa apong member iti sa Isabela United Artists si nag-request kanya dahil nga sunata ka kuna na Uncle, iramida mamuti kanta ni tatang kong babaero. Kami kasi nga. One, ay kasi siyempre. Kung medyo kinitak ti sitwasyon ti panang biyag da talaga medyo narigat. Siyempre, panawam dati original mo, makitipong ka din ti naanakam, ading arot. Ay, dati lang. Dati moral lesson na. Oray no medyo nakakatkatawa iti lyrics na. In the end, talaga nag-leng talaga ti composer tayo. Of course. Ayan, masapul ko lang ti may isang... Agbyag! Felix Cereales Jr. Bukas alamat tayo mo aditang pa ng ibagaman. Okay, tagiti pa. Madi, mabuhay. Kasi diba? Sa bagay. Aloha! Kung na naman DJ Hawaii. So, kiti kakabsat tayo, gagayam tayo abong Ilocano nga dita. Hawaii. Tata, good afternoon kada kayo. Alas 6 mo, timalam ti nga nasurukan. And especially, dagiti members, iti fabulous 10. 12 da eh. Ay, 12. One, ay dik amon, no? Di nambot in text kanya ni Kabsat Cathy no sunod gijayan. Okay, anyway, bumasa ka pa kada kita pangablao. Blessed Sunday FDD watching from Cebu. Uy! Kablao ko man namin nga taga Pangalsur. Ichage. Tama, di ba Pangalsur? Yeah. Hello Karuba watching from Qatar. Tess Asuncion. Manny Cerezo watching from Iraq.
Naibang gabigat yo from Dubai, from Mauricio Flores. Margaret Yusabak. Kasi apelyido daw. Hello Karuma, God bless, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Basta kayo mo pa yung baliwan iti apelyido. Anyway, for those who are watching us live about the Facebook Live, thank you very much. And of course, please do like and share. Okay. Pa-shout out, Sir M. Sweet Banson, watching from KSA. Blessed Sunday to all. God bless us all. Watching from Kuwait, from Marina. Balik-baliktan mo, Baldubino. Apo, parparikatan na magmasan dito. Idol, kung na naman dito'y bangir, naimbang kapangaldaw, papakikiram na po Idol, iti Kiming family, Ken Fernandez family dito'y Sinsayon, Santiago City, pakitutugman na po dito Tagapulot. Idol, thanks from 9437. Dito yung mat, kuya, pa-request man, agnanayin abalasang. Wow. Kasi ano tayo dyan? The girl from yesterday. Ang tanong ka. Umo tiliri. Okay, din mga pangaldaw, mga idols, mabaling ag-request iti Tagay. Mercer Sales iti Padad Alicia Agyaman. Po talaga nga amuda mo dikiti barbaro nga sonata ta. Pa-request man di Tagay para ti taga dito ay FDD Hong Kong chapter. Wow. Good afternoon. Headed by our, of course, our generous, our friendly, our beautiful, charming, adorable, napaya. Nagkatidog tibo na. Kasi lang, tikay na sawa na siya eh. Umabot ti Macau, tibok na ating Angela Gualg. Laka! Nakatito ka di kita Hong Kong, umabot di Macau, tibok, nakatito. Okay, good afternoon. Of course, kada kita iso aman na po nga miyembros yun dita for the kito Hong Kong chapter, ti Vice President na Junjun and Agideya Oficiales. And of course, and syempre, dating nga Vice President ni Uncle Joel Tomas. Nga adit ta Villa Carmen Ramon Isabela, itata sabi ko matatumdum ka, Amir. Hello. Ana. Tira amon aja Tagay. Hagur kata biru kag tayo. Sige, basak ulit. Hello Paul Lodi, pabati mo nga po dito sa Purok 3 Rizal. Sa father ko na si Joel Dagio. Sa baby loves ko na si Vervic Jen Garcia, at pakikanta nga po yun 7 inches. Haha, kuna naman. Thanks po. Ngarta po, di nag-request iti Tagay. Ito yan na po, iti son na tayo. Alawan mamartang kakun, no ti malam may uminom akun, oray tanal paskun ti ubrakun, natari patukun jay taltalon. Alawan mamartang kakun, narawam akun outside di kulambon. Uray no bagi munta kukuamon, narwa magkamad maturog palkon, ngem uray no bangking pagnakon, jakpay amon ti ayan ko alubon, di yula amon no apay tukul ti tengad ko tada, nangiwat abaket ko. Tagay alipay parita, tagay kayak pay, tamakatibigat pay. Tagay pangikat kuiti liday, takas lamat awanan ser-serbik jay balay. Tagay alipay parita, tagay kayak pay, tamakakansyonak pay. Tagay ipapaskot tumagay, tani bakit sermon na di agsarday. Apo para katagitimot man nang inuom dahil nga sonata. Sabi ko matamaawatan tayo mo tiga sa saad na nga hantay mo apo ay nga balbaliwalaan. Iso nga kita nyo na awan tinubrano ti uminom tanasakit tinakom na. Uray no mamarto kakon, nakaturpos mandagiti anak ko, may salang iti parikot kon,
Taidak kelang iwat ni bakit kong Taidak gapua memerteka Taidi panak sar-sar dengak put-putak Madilaw mo amin-amin ke Madilaw mo isu nga arak langitan mo Nakano? Tagay alipay parita Tagay kayak pay Ta makabibigak pay Tagay pangikat kuitiliday Takas lamet awanen ser-serbigay balay Tagay alipay parita Tagay kayak pay Ta makakansiyunak pay Tagay ipapaskot tumagay Tani bakit sermon na di agsarday Kita Kat iti oras karoba 16 minutos kalpasan ay langan na po makasagbayan ti alauna ti aldaw madama kayo nga tumtum nga iti programa ng poluan adda kami manan with your manong Jun Seriales And of course, January Pastor Operator. Sikat ini maka dito lang po 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsam kita masih kita mga blaw amuklatan nga na ariwawa dagiti barbaryo ito nga kanito sino dito bino dito amok I can figure it out kadarakto dumasabat ta idigit alana ipaduyak-yak damot talaga mga amin kami kuyang manipudlao din ganadaya agding kami dito Salvador Santiago City. Kat dagiti dumapay kunan natoy greet ko man kuya ni Uncle Alan Kiming Gitaran niya Ramon sa kanibayaw ko Edwin Rotor na dengdengag ita dita Rizal Santiago City. It's me Virgilio Kiming pagito karma na po datay ay nako Inday kuno naman aji kano Inday ha adik ang mo dahil nga sunat anak kano dahil ta Madina mo enlawag datoy dahil tatagay akan tagat ada Tagalog version na ngalaklak ngam ada pa'y sumarono kati title na kat walwalan walwal pa more kung na aja okay dagiti mati nga nagit sa dyan ending na walwal aja ti barbaro nga term sa ti ko amirisek after 3 days amok to ti meaning na data walwal inom kasi walwal nagado ti message niya makikita kita Facebook natinig aro okay basaam tapanak pwede ki kwabiit sige naimbag nga aldaw yung manong pakablaawa man to ikadwa nga mangan maturog lang dito Japan wala naman from Gerald Martinez watching from South Korea Jong Villegas Ancheta hello mga idol watching from Saudi Love Hurt Ganasen haha from Bambi Gamiao Ignacio happy birthday ken Regine Hayasen Kabote Marcelo oy happy birthday Regine from your mama Inocencia Kabote Marcelo may kami makipangandamdama Marites Marquez hahaha kung na nagatidog mga katawa dahito hello Pau magandang hapon sa inyo mga kaibigan Blessed Sunday Manong June from Let Tugade nagmet man nga ibal si Daytan tumangan kunana awan di kadwak adana pa lang nabiit hello po watching from Kuwait from Linda Pasyon isala tayo man kakabsat from Grace Jainar kalawit man karuba request ko lang from Geoffrey Bernardo Blessed first Sunday of December karuba watching from General Santos siguro to from J. Pasqua naimbag nga pangaldayo karuba mga tayo pay halabira kabagis from Auntie Ella Martin have a blessed Sunday Kuya Jun ken ading GM igrit ko man amin nga tagalalo Cagayan from Kati Sumawang
Mayatan na freeway. Amom ko natitiklogging nga napasamak din niya. Gitaman nga katawa nga tandem ko ya from Alexa Zoe. Kablawan karuban ni darling ko nga ni Lori Mel. From JJ. Ayan, talaga mga makaparagsak ngamin nga talaga iti Ilocano nga Birthday kayo ni anak mo bunyag tata. Ano, ni Regine. Ni Regine. One. Hyacinth. One. Marcelo. One. Iti Pagrangayan. One. Ramon. One. Isabella. One. Ate adakadate na. Iti Sirte Library. Nga nakita iti. Isuday nga ta. Anya. Okay. Kasla drama na. Anya. Ada tuyo na. Igam kon ti libro. Ukagam kon. Lukatakon. Kastoy. Basa akon. Iti umunang alat. Matay ka sanay. At tatagay si police, boss. Anya. About the art of Ilocano drama nga talaga. Mga ano dumang agdra-drive kami. Ano da papanami ka tultuladin mi. Nga we're enjoying. Ay, ka na ko yung taga-Paulot. Taga-Paulot? We're guys dirty choir. Ito ako, kamapi itla nga rota. Isa kanak, taga-Paulot. Manggagno ka daday may huwagang tunog no ipigsa mo si Pumaltaw. Pumaltog among kagagapok ti sakit. Hi, I'm Bangal Dayo Kablaak Mamat dagiti anak ko Daroksan Jefferlyn Gaylord. Nagro na kini Mr. ko nga potan ko ti martilyo ni Dado. Request ko man tay Imon. Thanks po from Rojas Cordon. Dinggem ubiyag ko, dinggem ti baga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Dinggem to'y asug, iliw to'y puso, nabayag lang idin, aditan na ginili. Dinggem to'y gutog to'y puso, awagan na ka, dinggem ka din ala. Umay kato'y sibay, puso pumay payapay, tapnon maepan, iliw kan senay. Iliwek ti karin yuni, ayat ti damdamu, ti nairut nga rakop, abuyugan ti asasug. Ililiwet ti agyat na samsam itnyem tagapulot, asabayan ti aprus sa papiras ti bukbukut. Ililiwet ti areng-eng magtitileng iti lapayag, umay kan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Dinggem ubiyag ko, dinggem ti baga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Dinggem to'y asug, iliw to'y puso, nabayag lang idin, aditan na ginili. Dinggem to'y gutog to'y puso, awawagan na ka, dinggem ka din ala. Umay kato'y sibay, puso pumay payapay, tapnon maepan, iliw kan senay. Ililiwit ti karing yuni, ayat ti damdamu, ti nairut nga rakot, abuyugan ti asasug. Ililiwek ti agyat na samsam itngen tagapulot,
asa bayan tiyak apros sa papiras ti bukbukot. Ililiwet ti areng-eng mangtiteleng iti lapayag, umaikan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Ililiwet ti karin yuni, ayat ti damdamu, tinairot nga rakot, abuyugan ti asu. Ililiwet ti aget na samsam itngem tagapulot, asa bayan tiyak apros sa papiras ti bukbuko. Wan kat iti tayo nga kanito ka Aruba, ka Ilian kan ka probinsyan mi toy Isabela. We would like to greet somebody apo nga celebrate iti special birthday na tata to our dear board member of the 4th District Isabela, Honorable 4th District. 4th District ko naman tayo S na. Did you ending na? Di nakita? Districts kasi ay. Districts. Ayan, board member Honorable Abigail V. Sable. Happy birthday, Ma'am Abigail. From the management and staff of 97.7 Sweet Radio, together with the 4th Duo Incorporated and Manufacturing Corporation and International Airport. Nagadumo na ito. Apo, talaga nga big time. Please read this. Okay, Kabsa June. Kunanat na ka. My God. Okay, Kabsa June. Greet mo man dagiti good friends, dancers. Kathy Tabile, of course, Irius Layawen, Cheris. Siyaman. Madi makita, nagbabasit. Cherish Sienes, Josie Cabal, Marites Cano, Ruth Raza, Wow. Emeline Ilar, Sheila Padasdao, and of course, yours truly, ko na siguro. I mean, yours truly. Parekas Jai Congresswoman, salamat. Also, pagrit Jai Kabsat, pagrit din Kabsat, the magnificent couple, Ninong and Ninang Mike, and Melba Daak. June and Rose Raza, Arman and Kathy Tabile, Samson and Sheila Padasdao, Derek and Maritao Cano, Kasoy and Cheris Sienes, and of course my husband Ronald. Wow. And yours truly myself, Congresswoman LOL. Catherine. Paragas man jay kas makitam, dedicated to them. Thank you. So duwa, iti utang ta kini Congresswoman nga Roda. Makuha nga ta dito eh? Patasam masapul nga kantaam dahil tatata. Yan as we say, thank you very much keng Kakapsat Kathy. Okay. For being with us. Until 12 midnight. Ikaw. Yan. Dito nga Roda, latay so natapo nga karaman di 3rd album Congresswoman Catherine, may paiapo ka dagiti iso. Aminon nga abuyot iti politiko. Pinagababansa. Ay naggasat lakit din ti adda politiko agayen na amin ket maguon na nagturay aglalo no kumpadre na nuwadda atraso na adda ni mayor nga abogado na naggasat ka man gayenta nairanod ka ni Congresswoman Catherine ay adamit kasta agayen na nagpintas ti kawes na ay kenag nga tuti takong nanu agtig nay kaslan iso ti agtakem a diputado aset ganun ti publiko isunti politiko. Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuwag danto proyekto may pangurunam daytoy mo. Congresswoman Catherine aparat maabuyot mo arik na metten ket politiko nukuyog mo. Okay, to Kapsat Catherine Cabal, Salvador Avilo, Hawaii. Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuwat danto proyekto may pangurunam daytoy mo.
Congresswoman Catherine, apalak taabuyot mo, arik na mesin kit politiko, nukuyog mo. Kaya kumet iti kasta, nakaamamo iti grasya, Congresswoman Catherine katin ala, sige nagayem ta, tanuwat danto papanampay sa aktumit nga umipos-ipos ken ka, atay pati syakti patanda, wow, no sumungat ta. Congresswoman Catherine, kaya't kamet agayemen, tanuwat danto proyekto, may pangrunang daytoy mo. Congresswoman Catherine, apalak man tabuyot mo, arik na mesengket politiko, nukuyog mo. Congresswoman Catherine, aset gap manday tasakam, yamnuat danto kaguram, dinaktuwa kukuktaran. Congresswoman Catherine, alaen nakabuyot mo, alin ka di iyawat mo, tawalet mo. Kaya nang sawan, itid mo kanya nang datay wale mo, tay sunati makamun na nga-disburse. Ayan, nga rod, Can reimburse kasi ay. disburse lang Ay, disburse awan ti reimburse na tawali nga rod de jayan. Okay nga rod abo, alaunan iti malam kat agsubli kami kalpasanti sa magmanong palagip. At tuyan iti patalastas.